Yo, what's up? Can you speak English? No. No. Can you speak Vietnamese? No. Can you speak Chinese? No. You just say no? 老挝，哦你啊，你是老挝人，你是老挝，我是越南人。越南我知道你是越南，我知道。你怎么说？中国很厉害呀？我学的。哦，啊，你怎么会说中文呢？我看抖音。哦，你看抖音，哎，你这么厉害啊！你一看抖音就会说中文的。不厉害，我说一点的是很多了，我听不懂了。对，你会说一点点，一点点就是一点点，说的多就听不懂。哦，哎呀，你多大了？多大了？ em 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ủa? 7, 8, 9. Em biết nói tiếng Việt hả? Không, không. Không hả? Không. Ủa? Sao em biết nói ngoài ngữ thế? Em không hiểu rồi. 1,听不 2, 懂。3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em bao nhiêu tuổi rồi? Em mới tới vui. Ni tuổi ta là tuổi ta là? 21，哦，21岁了。20岁。哦，20岁。你对，结婚了？我还没。为什么？现在你学校吗？我没有，我24岁了，妹妹上学了。哎，你叫什么名字啊？我叫丽婷。丽莲。丽婷。丽婷。好，你呢？我叫绵广中。连广中是广对广东。绵广中连广东。呀。啊，哈哈。你有男朋友了没？没有。没有。哎，你长得这么漂亮，怎么没有男朋友呢？我没有漂亮，我没有漂亮。啊，真的漂亮的。我没有漂亮，没有漂亮。漂亮的。